Bisa malu nih Babe kalau Septaul ngeliat. Hari ini Babe Uki harus kalah nih sama saya nih. Si Paul mau nantang Babe tinju. Sekali KO sama Babe. Halo permisi semuanya, balik ini pertandingan tinju antara Babe Uki lawan Bang Paul. Hidup Babe Uki, hidup Babe Uki. Penonton, marilah kita saksikan pertarungan tinju Bang Paul lawan Babe Uki. Mari kita panggilkan Babe Uki di sudut merah. Mari kita panggil Bang Paul di sudut hijau. Hidup Babe Uki, hidup Babe Uki, hidup Babe. Babe Uki sudut merah maju. Bang Paul sudut hijau maju. Aturannya gini ya, ada 3 ronde. Yang satu ronde 5 hari. Hah? Kok lama amat? Canda be, sorry, 5 menit. Oh iya. Nggak boleh nonjok mata, mulut, hidung, bibir, perut, sama tangan. Terus mukul apa itu ntar? Mukul apa ya? Udahlah mukul seter aja dah. Oke, ronde pertama. Maju. Nggak boleh main ketek, ntar nilainya dikurang 10%. Oh no. Duh, nggak boleh pakai ketek. Nggak. Oke. Apa sih? Waktunya sudah habis. Waduh. Semangat ya Babe Uki. Semangat ya Bang Paul. Semangat ya Bang Paul. Bang Paul ini minum nih. Biar kuat. Maju semua. Dua, tiga,
ya. Berani lu nantang babe. Nungging lu. Ciprat ceprit, kecepirit, trit, dudut mong, kentut segede kromong. Bau banget kentutnya Bang Paul. Bau banget Bang Paul kentutnya. Aduh, kentut lu bau banget Pul. Aduh. Rasain lo, kentut gua dimakan. Habis sedot terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pemenang adalah Bang Paul. Curang Sid, dia kentut Sid. Kentut. Aduh. Ternyata capek-capek Mbak Cibrut manjur. Wah, kita menang ini KO lagi. Aduh, babe kalah. Gara-gara dikentutin. Pasti nih si Paul nih. Dia berguru sama Mbak Jibrut dia kasih kentut.